Kubli pi barok ni pedang sengobhai pi sya kani ketup kebor jungi mentah ke janmit. Hasyam ni zang kini kilong kimat kibakungsan. Beliau Menteri Ketenaga Kekuat Kekia Dr. Mansukh Mandavia Yaka E Sanjivani Teleconsultation Facility haki silak li ki jaka ai jing sumar. Beliau Menteri Rang Bakdu Kari ya umat jong ublai Hanuman Hamor di Gujarat ha ke jing rakhi ya ka Hanuman Jayanti bat la rakhi ya kini kaju ha ka jelah. Lanang penhe Menteri Rangba ke Manipur UN Birensing ya ke kinhun ki Menteri ke Sorkar Jela da ke jing pedung dekat yang berumut ki Menteri bat lapan krek ke Shillong ban pedang sengobha ya ki spak ngut kinong ilek kai ha ke lumpung jong ke Senior National Table Tennis Championship ka bab prapulai ke ban sedang nadu ke Semingkong. Menteri Ketenaga Kekuat Kekia Dr. Mansukh Mandavia ulapli yaga E Sanjivani Teleconsultation Facility haki silakli ki jaka ajing sumar ha ka jinglingku dap sausnem ka Ayushman Bharat Health and Wellness Centers. Haba ajing keren ha kani ka program Dr. Mandavia ulaong ba ha kini ki sngi ki banwan ki jaka ajing sumar ni ki Health and Wellness Center kinwan ra ajing kala ha Ketenaga Kekuat Kekia bat ula benrap ru bala pentre kamshu sa palat silak khatnya wajartli ki Health and Wellness Center hakelengkari hadu mentah. Menteri Rang Bakdu Kari Narendra Modi hani kasngi ulapli ya umat jong ublai Hanuman ubajrong shispa praput haka Morbi District jong ka Gujarat kumsi benta ban rakhi ya ka Hanuman Jayanti lingba ka video conferencing. Haba ai kublai ya ki riu ngai ha kani ka jing rakhi umodi ulaong ba ka jing penyeng ya utai umat ha Morbi kadai ka sngi lek men na ka benta ki riu ngai ha keleng ka perthai shu Menteri Rang Ba ulaong ba kaladan ka projek banbu bat penyeng Southly ki mat bakum uni ha ki sau kendong jongkari ka ban pen i ya ka jing langkawai ne ka Ek Bharat Shresth Bharat ha ka jala Meghalaya ru la rakhi ya kani ka Hanuman Jayanti ha keleng ki jaka. हनुमान जी अपनी भक्ति से अपने सेवा भाव से सबको जोड़ते हैं. हर कोई हनुमान जी से प्रेरणा पाता है. हनुमान वो शक्ति और संबल है जिन्होंने समस्त वनवासी प्रजातियों और वन बंधुओं को मान और सम्मान का अधिकार दिलाया. इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के भी हनुमान जी एक अहम सूत्र. Menteri Rangba ka Manipur UN Birensing ulanang penhe ya ke kinhun ki Menteri Sorkar Jela da ka jing pendung dekat ya nderungut ki Menteri. Menteri Barem ubalong ru MLA na kaseng BJP ulet pau haukip haringkat ki saungut ki MLA kaseng BJP bat uway na kaseng Naga People's Front kila sya penwam smai do ulat ka jala ula ganesan haraj bhawan hene ka step. Saungut ki MLA kaseng BJP kita UL Susheldro Dr. S Ranjan TH Basanta bat H Dingo kila long dekat Menteri Batmai ha ka kinhun ki Menteri Sorkar Jela. Kaseng senrap lang kata ka NPF minta kandan arngut kinong bi khamat sya ka kinhun da ka jing penrung dekat ya ukasim washum hene kasngi. Menteri ka Sorkar Jela ubalong ru MLA ka South Shillong constituency uba Sanbor Sulai. Hene kasngi ulapin ku buram ya ki trai jaka ki bla ai ngubha ya ki jaka banchna ya ka surok ya kali ha ka shnong greater lumparing. Ya kani ka program lapin long da ka monitoring kam implementation committee jong ka South Shillong constituency bat lawani shimentaru da ki Rangba shnong jong kini ki jaka.
Haba ajing keren ha kani ka program uba sulai ula ai kublai ya ki trai jaka ki bla kersan lang ya ka tenat PWD ha ka banchna ya ka surak banyat kali ha kani ka jaka. U MLA ka Nongston constituency uba Macmillan Bersat ha ka jingir don lang jong u deputy commissioner ka West Khasi Hills district UPD Sangma. Hakakat South Reg ula sam ya ki check syaki sanpautli ki kinhun producer group han Nongston hapo jong ka focus program. Haba ajing keren ha kani ka program uni u MLA ula pentip ba ka focus ka de kalat ajing yarap ka bahe tam ya ki nongrap ha ka jala Meghalaya. Ka batmu ban ajing kersan pisa ya ki producers group. Ula pensyai ba kani kamdai ka jing airam Aisha henrai ka de ka skim na ka sorkar jala ban yarap ha ka ban kentiu ya ka yok ka kot jong ki nongrap. Uni unong mikmat ula betharu ya kitu ki bayo ya kani ka jingerap bakin penan kam hok ya ka. Kam de kan. Kam de kan. Kare ke kan. Ka ba soka ka kwa. Ban ya rapan pengkir. Ban ambe. Ya ki farmers ni ki noga hapo ni ka kan ka dong ba ka jelah ni ba oi. Kare ke ka thong jo ka soka migila di mukti ka alai. Ka ba i. Ka ba ngike. Berapa persen nak kita song-song jangan lama kita ini ide kita kan. Dia orang tak boleh berlan. 8 minit lepas ni dengan skim fokus. Kalau kajinut apa kau ikut jelah lamang. How friend akhir aku apa kalau aspak lu tengkar. Bantu lu nak kata bantu kiu yang dinogat pakai jelah kita ini. Daki spak ngot kinong ilek kai bakin sai jong ka table tennis. Kinsawan pa ya Shillong ban shimta ha ka Senior National Table Tennis Championship ba prapulai kaban sedang nadu ka sining kong. Ya kani kalempung in penlong ha ka Sports Authority of India Indo Training Center ka badon ha North Eastern Hill University Nehu. Lakmi lenti ya ka Manika Batra, Satyan Nanasekaran, Sutirtha Mukherjee bat Achanta Sarak Kamal ban wani shimta ha kani kalempung. Kajala Meghalaya kan penmi khatsau ngut kinong ilek kai bakintup ya kanong ilek kai bayok gold medalist ha ka North East Olympics Arajar Khatpra kata Nusri Das Gupta. Menteri rang ba ka jalau konrat ke sangma ulo ong ba kani ka dei ka wei na kilimpung ki bahe ban penlong ha Meghalaya haringkat ki wei de. Bat shu ulo ong ba ka jinglut jingsap na ka benta kani kalimpung kala ban kot iwei point san klur tingkah. We are expecting close to 650 participants, out of which 450 will be players and the rest will be coaches and supporting staff. We will be hosting this in the Sai Indoor Training Center at Nehu in Shillong, where we expect the hall to accommodate close to 20 tables, and this tournament will be held there. And the dates for this tournament will be from 18th of April to 25th of April 2022. The total cost of hosting this tournament is about 1.5 crores. So from the state of Meghalaya, there will be approximately 10 players who will be participating in this tournament. Katenat jong ka PHE, DMHO bat ka Kyang Nong Ba College. Kilalong ladu ha ka limpong jong ukyang nong ba inter-office badminton bat karam championship bakandai. Ya kani ka limpong lapenlong da ka Meghalaya State Government Employees Federation Jaintia Hills Unit. Bat kani ka limpong kelakut ha ka South Reg mentau benai ha ka indoor hall jong ka Sindrat Jowai. Ha kani ka jingpen ha perda ladon lang u District Agriculture Officer West Jaintia Hills uba di perbot kum ukongsan ubala ai ya ka jingyaro ya ka Federation of Government Employees kabla penlong ya kani ka limpong. Katanat PHE kalawan hakmat ha ka badminton men's doubles category. Ya ka men's single layokur da ka office DMHO bat ya ka carom board championship la job da ka Kyang Nang Ba Government College. Kapten Presiden berbahagia bersama yang Federation Western Jaintia Unit dan ini jinghan oleh II Penang Persaukan. Dan kapten yang itu Chinese War berbahagia bersama yang Department Agriculture juga dah cerita hari ini ke Indo-Kim 2022 Woman Tenung Tuga Kami Terik Tukun Next.
mentapat ngin pet ya kajing long jingman ka sunbeng ha Shillong. Kajing shed kalong arpsan point san degree Celsius bat kajing kriat kalong kat nyo degree Celsius. Kajing skam kawaw kalong rup nyo na ka shispa ha kapor min step at san punyo na ka shispa ha kapor janmit. Kala bandan kajing hapslap kabam lumala haki katu kat ni kijaka. Sa shisin pat ipin kan mau biyang yapi baya kani ka kubor ka jongi. Pila ruban pet live ha ka YouTube channel jong ka DD News Shillong. Haswa bangin pinkut in pet biyang saisin yakimat kibakungsan. Beliau Menteri Katanat Kekuat Kekia Dr. Mansukh Mandaviya Yaka E Sanjivani Teleconsultation Facility haki Shilak Li Kijaka ai Jing Sumar. Beliau Menteri Rang Badu Keri Ya Umat Jamu Belai Hanuman Hamorbi Gujarat ha kejing rakhi Yaka Hanuman Jayanti Batla rakhi ya kani kaju ha kajela. Lanang penhe Menteri Rangba ka Manipur UN Biren Singh ya ka kinhun ki Menteri ka Sarkar Jela da ka jing rubukot yang rumut ki Menteri Bat lapen kre ka Shillong ban pedang skubha ya ki spa mut ki nong ele kai ha kelumpung jong ka Senior National Table Tennis Championship ka Batrapulai ka ban sedang nadu ka Ningkong. Ti perlok katung la poisha ka bakut jong kani katup kebor jengi menta ka janmit hadup da syam yang bat pila syai ka sengi kublei pi baro. When will we reach it? In a few moments. Please tell me, when will it reach? I just told you soon. We have reached the well. See, we reached the water well. It's not about we reaching the well. When will water reach our home through taps?